Kaseng UHM East Gente Health District Unit haka arpautreg benai naitung kale benbu dorkar sau Deputy Commissioner ke East Gente District Cleariat ban persyajar ya ke sarkar MDA baar balam kemat ke NPP UDP HSPDP BJP ya ke jingtemu banwanra lintirel hari lom jentia Kaseng ke kerja ya ke sarkar balada ke sarkar kampatla ban pendekam ya ke ILP lanika MRSSA ki balongki state yada yang ikum kajaj benriuh nyutrap na kajingwan rung kerslap ki mender hangni hari jongi day ban pinsang yashwa kalintirel balada ka sarkar ka kalintirel kadai ban pendekam shwa ki majing dawa jong Kaseng ngina kaliang ka Saint UHM East Santia Hill District Cleariat ni persajur ya ka jingtmu ka sarkar MDA itu bahkan wanra ya ka lentirel harilom jantia katba ka sarkar kampatla ban benrikam ya gila jingeda yang igiripai kum ka ALP ka MRSSA kibalong isti yada yang kum gajat benriu heni utrap naga jingrung kertelep kimender hangne hari jongi lada ka sorka ka kwarel kadai ban benrikam cuai ya kini imat jingeda jongi